खुलुमबाय निउज 24 बड'लेण्ड बे समाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खालिंदुवार समष्टि आरो विधानसभा हिसाबै पानेरि विधानसभा समष्टिनि बे मोनसे गामियाव जाय गामिनि मुङा जाबाय सस्त्रपारा आरो बे सस्त्रपारा गामियाव मोनसे गामि आरो बे आबादारिफोरा दिनै मोदै दिहुननो गोनां जाना दङ दिनैनि समावहाय मानोना बे सस्त्रपारा गामियाव मोनसे बान्दो दङ जाय बान्दोनि गेजेरजों बिथांमोना बोसोर दिनै आबाद मावनानै जाबोनो गोनां जादों नाथाय बे बान्दोनि हालसाला बिराद गाज्रि आरो दिनै मैया थांनाय जितु अखा बे अखा सरासेयाव बिथांमोना गोलोमदैखौ थै खालामनानै जितु बान्दो थेनानै आबादथिलियाव दै लांदोंमोन नाथाय बे बान्दोआ मैया अखा सरासेजोंनो बायफ्लेलांजोब्बाय नाथाय बेखौ नायफिननायनि थाखाय दिनै जा जोंनि दैथायहरजानाय बिजाथिफोर बिथांमोना दिनै खबर लानो समानो गैया होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा बेनिखायनो बिथांमोना दिनै बे सस्त्रपारा गामिनि जितु गासै गं 7 गामिफ्रा आबादारिफ्रा दिनै मेगनाव मोदै हुगारनो गोनां जाहैदों दा बे समावहाय बिथांमोना दिनै जिहेतु आबाद दैखांनाय समा मास मोनसेयानो जायाखै आरो मास मोननै लाबावगोन आबादा दैखांनो थाखाय बे समाव दै नांगौ जाना दङ फोथारावहाय नाथाय बिथांमोना ओरैबायदि दुखुआव गोग्लैना दङ नैबे बान्दो बायनायनिफ्राय मैयानि जितु बान्दो बायदों बे मैयानि बान्दो बायनाया बिथांमोनखौ ओरैबायदि दुखुआव खोख्लैदों जाय बिथांमोननि आबाद मावना दोननायाव दै मोननो हानाय जानाय नंलिया बेनिखायनो आं थांनो नागिरदों बे बान्दो कमिटिनि बिथांमोना दङ आरो बे बान्दो कमिटिनि बिथांमोना दिनैनि नैबे जितु मैया बायलांनाय बान्दोनि सायावहाय मा बुंनो नागिरदों आदा मा बुंगोन बे बान्दो बायनायनि बेलायावहाय जे बान्दो बायनायनि बेलायाव जों दासान्दि बेखौ माबोरै जों फोसावनो जोंफ्रा सुखियानो गैला मोनफ्रा बायग्लायलांबाय मा हिसाबै जों दा थेनानै जों आबादथिलियाव मा दै थिखांगोन बिनि राहा जों दा नुहुराखै दा बिनि सायाव जुदि सरकारा जुदि माबा मोनसे बिथोन लायो माने जों मोजां मोनगोन गासै रायजोआनो बेनिखायनो जों सरकारनि सायाव जों हेफाजाब होयो जाहाथे गोख्रों बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय मदद होनांगौ কি ক'ব আপুনি ৰাইজে আমাৰ বহুত কষ্ট ভুগি আছে অলপ সহায় কৰিব লাগে আমাক গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সেইটোৱে আৰু थारैनो बिथांमोना दिनै आसाबादि दिनै मैया हरखाबै बायना थांनाय जितु बान्दो बे बान्दोखौ थेनानै आरो बिथांमोननि आबादथिलियावहाय दै जगायनायनि बेबस्थाखौ खालामना होयो बेखौ बिथांमोना सरकारनि खाथियाव खावलायदों आरो निउज 24 बड'लेण्डनिफ्रायबो खावलायदों जिहेतु आबादनो थांना थानाय बेखिनि ओनसोलनि मानसिफोरा आरो आबाद गैयाबा थांना थानो हानाय नङा बेनिखायनो नैबे समाव हरखाबै बायलांनाय जितु बान्दो बे हरखाबै बायलांनाय बान्दोखौ थाबैनो रायजोनि गांनाय उखैनायखौ बे समावहाय समाधान खालामना होयो बा सुफुंना होयो बेखौ निउज 24 बड'लेण्डनिफ्रायबो खावलायबाय दिनै बे समावहाय गं 7 गामिया बे आबादखौ लानानैनो थांना दङ गथ' गथाय फिसिनानै दङ नाथाय नैबे समावहाय आबाद दैखांनाय समावहाय दै गैयाब्ला बे आबादा बा माइनि आबादा जानाय नङा बेखौ बिथांमोना मेगनाव मोदै हुगारनो गोनां जाहैदों दा কি ক'ব আপুনি আপোনালোকৰ বানটো ভাঙি গৈছে নমস্কাৰ মই ওদালগুৰি জিলাৰ এই সস্ত্ৰপাৰা গাঁৱৰ খালিংদুৱাৰ সমষ্টিৰ সস্ত্ৰপাৰা গাঁৱৰ বাসিন্দা নহয় মই পানচিৰাৰ বাসিন্দা আমাৰ এই সস্ত্ৰপাৰা গাঁৱৰ যিটো বান কাকৰামাৰী বান এই বানটো আমি প্ৰতি বছৰে ৰাইজে লগ লাগি বহুত কষ্ট কৰি বান্ধো আৰু খেতি পথাৰৰ পানী উঠাওঁ কিন্তু এজাক বৰষুণতে আমাৰ এই বানটো ভাঙি যায় প্ৰতি বছৰে আমি মাছ বাৰিষা এই বানটো বান্ধিবলগীয়া হয় সেয়ে আমি ৰাইজে বহুবাৰ আমি MLA মন্ত্ৰীবিলাকক জনাওঁ কিন্তু আমি এই বানটোত একো সাহায্য এতিয়ালৈকে পোৱা নাই সেয়ে আমি চৰকাৰক টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে চৰকাৰে আমাক এই বানটো বান্ধি পকা বান কৰি দি আমাৰ ৰাইজৰ উপকাৰ কৰে সেইবাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি সকলো ৰাইজে কৃতাৰ্থ হ'ম যদিহে এই বানটো আমাৰ চৰকাৰে কৰি দিয়ে সেয়ে আশা ৰাখিছোঁ এই বানটো আমাক বৰ্তমান যিটো যোৱাকালি আমাৰ এজাক বৰষুণতে এই প্ৰকাণ্ড বানটো ভাঙি গ'ল এতিয়া আমাৰ খেতি পথাৰত পানী নাই পানী শুকাই যাব এতিয়া আমি কি ব্যৱস্থা কৰি এই বানটো বান্ধিম সেয়ে আমাৰ হাতত আমাৰ বৰ্তমান কোনো মজুত টকাও নাই সেয়ে আমি চৰকাৰক টানি অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাক অলপ তাৎকালীনভাৱে সহায় কৰি এই বানটো বান্ধাত সহযোগিতা আগবঢ়ায়
তাৰ বাবে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু এই চৰকাৰক আমাৰ বিধায়কক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইখিনিকে কৈ মই আমাৰ বানটোৰ বিষয়ে মই এইখিনি কৈ সামৰণি মাৰিছোঁ। আমাৰ এই বান্ধটো ওদালগুৰি জিলাৰ খালিংদৰ সমষ্টিৰ ষষ্ঠপাৰা অন্তৰ্গত ষষ্ঠপাৰাত অৱস্থিত। এই বান্ধটো আমাৰ পূৰ্বৰ আজো ককাৰ দিনৰে পৰা আমি দেখি আহিছোঁ। আমি যেতিয়াৰ পৰা দেখিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি এই অঞ্চলৰ 5-7খন গাঁৱৰ ৰাইজে লগ লাগি এই বান্ধটোৰ কাৰণে 30-35 দিন লগ লাগি 30-35 দিনৰ কাৰণে আমি ইয়াত কষ্ট কৰিব লাগে আৰু কষ্ট কৰাৰ ফলত আমি বান্ধটো বনাব পাৰোঁ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সুবিধা পোৱা নাই। লগতে আমি চৰকাৰক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছিলোঁ বা জনাইছিলোঁ আমাৰ এই বান্ধটো আমাক অলপ চৰকাৰে চুইচ গেট দি পেলাই আমাক ৰাইজৰ যি খেতিয়ক ৰাইজক অলপ কিছু সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি বোলে। বৰ্তমান ইমাৰ্জেঞ্চি আপোনালোকৰ যিহেতু এতিয়া খেতিৰ পথাৰত পানী লাগে, তেনে অৱস্থাত যোৱাকালি এজাক বৰষুণতে ভাঙি গ'ল, কি ক'ব? আমি তেনে অৱস্থাত আমি চৰকাৰক এইখিনি ক'ব বিচাৰিম, যিহেতু আমাৰ এতিয়া খেতি যিহেতু আমাৰ উঠোৱা বেছি দিন হোৱা নাই, গতিকে আমাৰ পথাৰত পানীৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ স্থানীয় MCLA তথা MLA ওচৰত আমি গৈ পেলাই বা আমি অলৰেডি জনাইছোঁ, গৈ পেলাই আমি তেখেতসকলৰ পৰা বিচাৰিম, মানে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা পাছতে পাম। বৰ্তমান সময়ত আমাক চলি যোৱাকৈ যাতে কিছু আৰ্থিক সাহাৰ্য অনুদান আগবঢ়াই পেলাই আমাক এই বান্ধটোত মানে মেৰামতি কৰাৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু লগতে আমাৰ এই বৃহৎ অঞ্চলৰ খেতিয়ক रायजोक ইয়াৰ পৰা উপকৃত কৰে যেন। थारैनो बिथांमोना गोबां जेंनायाव गोलैना दङ आरो बिथांमोना बुंदों दिनै जिहेतु बिथांमोना गावनि थाखाजों गावनि गोलोमदैनि थाखाजों बे बोसोर बोसोर बे बान्दोखौ थेनानै बिथांमोना गावनि आबाद थिलियाव दै लांनानै माइ आबाद दैखांनो गोनां जाहैदों। नाथाय बेयावहाय बे बान्दोआ जिहेतु गोबां गामिनि थाखाय बियो माइ आबाद खालामनायाव सुबिदा खालामना होनाय बान्दो बियो, नाथाय दिनै हरखाबै मैयासो बायलांनाय बे बान्दोआ बिथांमोनखौ गाबनो गोनां खालामदों। दा बेनि जुनै जों खावलायदों रायजो राजाफोरा खावलायदों जे जोंनि लकेल MCLA आरो लकेल MLA बिथांमोना जाहाथे खोब थाबैनो बे मैया बायलांनाय बान्दोखौ माने फोसाबनानै थेनानै दै दैखांनो हानाय बेबस्थाखौ खालामनो हायो बिथांमोना खावलायदों। लोगोसे बे बान्दोखौ अराय समनि थाखाय मोनसे राहा लानांगौ बिथांमोना दाबि खालामदों जे बान्दोआ पकि बान्दो जानांगौ होननानै बिथांमोना माने दाबि दैखांदों। निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय आं चिफ एडिटर कनक चन्द्र बर'। गोजोन्थों।